नमस्कार। जय जगन्नाथ। आज गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय कहवाई जाऊँगी। एबे रिसेंटली नुहे प्रायतः वीडियो अपलोड कला बेले जो मैंने भी सब माने नुआ नुआ सब यूट्यूब चैनल खोलुँच नुआ नुआ सब वीडियो अपलोड कर भाई से प्राय देखिए कमेंट आसूँ कमेंट तो जहाँ आस माने फिजिकाली एमती भी कौन सांगसाथी भी देखागले माने कमेंट कर दौरान जे कौन गोटे बढ़िया वीडियो गोटे बनाऊँ सब कौन सब वीडियो कौन एटा कर भल लगे ते प्रथम कथा है माने क्या भल लगे भाया वीडियो तो हठात कि करहबनी ना तो माने कौन एक्सपीरियंस मेक्स मैन बेटर गोटे अच्छी ना तो जिते सी कौन वीडियो अपलोड करवा जे नुआ नुआ वीडियो सब करूँ आस्ते आस्ते माने कौन कंटिन्यू कलापर माने कौन से येटा बढ़े माने कौन वीडियो क्वालिटी बढ़े आमर माने कौन वीडियो बनइबार क्वालिटी बढ़े तो सेतिक पर्यंत कहीं माने अपेक्षा करूना प्राय कमेंट मार दौरान ये वीडियो बनाऊँ ये वीडियो बनाऊँ मत तो रिसेंटली माने मुझे भाई के अवश्य चिन्हनी कि जानी माने मु गोटे वीडियो करी माने से जो मुंडे बाल नाला भाया गोटे वीडियोटे करी मत सी भाई गोटे कमेंट दे भाई तुम आदि मानव भाया देखा माने देह को मो अवश्य नेलिनी किंतु भाई देख ठीक अच्छे तुमको जहाँ फिल है तुम से कहल ठीक अच्छे किंतु भाई जो मैंने वीडियो बनाऊँ ना केवल से ही जानते लगुच जो मैंने सब वीडियो अपलोड कर से ही केवल जना के लगुच तो खराब कमेंट कर बट खराब कमेंट बदल जदि टी कहत भाई भल होती आउ भल हो पार एमती किसी कमेंट दियो जहाँ फल मैंने कौन सी मोटिवेट है हाँ किसी माने वीडियो माने कौन भल वीडियो करने कौन आग्रह आसो भाई एमती सब कमेंट मार दौरान स्पेशली तो सांग मैंने मु कहि मोर भी जड़े सांग अच्छी भाई मुझे तो कहि से जब वीडियो बन माने कैमेरा आगे छिड़ा हे किसी कहि ही पार किंतु कमेंट माने सी भी मत कहीदेला कहले भाई आम कमेंट जो देव ये ही कमेंट दो ठीक अच्छी किंतु जाना दरकार एक्चुअली माने कौन खराब नॉर्मली आम कथबार्ता बेले जब आम किसी माने कौन टिके ना माने कौन टिके स्लांग टाइप जब आम कहीदे माने कौन मनटा गोटे फेस माने कौन एक्सप्रेशन गोटे माने अबागिया हो जाए हाँ कि ना माने कमेंट दियो किसी असुविधा नहीं कमेंट ना एमती नॉर्मल आम कौन हाँ जब आम कमेंट न सही पारू तो आम आम वीडियो गुराक प्राइवेट रखू तो प्राइवेट रखले लाभ कौन कहीं तो किसी देखिए किसी हाँ आम रखू पब्लिक रखू भाई तापर आ गोटे कथा तुम कहवा भी स्वाभाविक कमें ना जेहेतु आम पब्लिक करुचु तो आपण मैंने पब्लिक आपण मोबाइल को देख मैंने कौन वीडियोज गुरा सब मैंने कौन रेकमेंड हो मोबाइल आप देखुं से कहते ठीक अच्छे नहीं ए एक्चुअली भूल हो कौन कहले कहार दिया भूल आपण मानकर शायद भूल नुहे मैंने कौन कि आप मोबाइल से भाया वीडियो देखिदेका आपणकर माइंड अलरेडी से लेवल हो माने से लेवल गोटे दर सारा जे यही भाया वीडियो हेले आम कौन भल कहबू कि खराब कहबूनी तो से मैंने कौन प्रायतः मैंने कौन यही भल कमेंट पाइबा आशार कि जो मैंने लोकंर लेवल को बढ़े देवाई किटा प्राय पुओ पिला हूँ कि झील पिला मिसिकी से जो सब वीडियोज गुरा बनाऊँ तो मैंने कौन आम से भाया बन पारानी आम से भाया कम ना जो मैंने सब जो मैंने प्रोफेशनल यूट्यूबर से भाई बनईदेवे कौन मैंने सी जानते आमर अलग किसी ये ना तो बनईदेवे किसी असुविधा नहीं फिर भी कमेंटा मायने रखे मु रिसेंटली पाखापाखि 2-3 दिन है मुझे किसी वीडियो अपलोड करूँ से देह टे ना खराब था किंतु कमेंट गुराक पढ़ला बेलू निहाती भाव भाई मैंने कौन लगुच जे भाई मुझे कौन गोटे वीडियो कर कौन गोटे करदे मैंने प्राय
ଏଭଳିଆ କମେଣ୍ଟ ମାରି ଦେଉଛନ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି କେବେ ଭାଇ ମାନେ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ହୁଅନି, ନେଗେଟିଭ୍ କେବେ ହୁଅନି। ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୋଦି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାଇ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବିରୋଧୀ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଭଲ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି? କରୁଛନ୍ତି ନା। ଯଦି ସେ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା ପାଇପାରୁଛି ଆଉ ଗାଳି ବି ମାନେ କ'ଣ ପାଇପାରୁଛି, ତ ଆମେ କ'ଣ? ତ କିଛି ମାନେ ଏଇଟା କେବଳ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, କେବେ ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଇ ସେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଭାଇ ଟିକେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦେଖିକି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାର ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟିକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କଲାବେଳେ କିଛି କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦିଅ, କର। ହାର୍ଡ଼ କମେଣ୍ଟ କରୁଛ ବି ଯଦି କର, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଟାଇପ୍ର କିଛି କମେଣ୍ଟ କର, ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଜଣେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ସେଥିରୁ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ନାଇଁ ଭାଇ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛି ନା, ହଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିବି, କେମିତି କ'ଣ କରିକି ଟିକେ ନାକୁ ଭଲ କରିବି। ଆଜି ମାନେ ସିରିୟସଲି ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କହିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି, କମେଣ୍ଟ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ମାରୁଛନ୍ତି ସବୁ। କ'ଣ କରିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାଇ, ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବାକୁ ହେଲେ, ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚଲେଇବାକୁ ହେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ସେଥିରେ ଦରକାର ମିନିମମ୍ ମେମ୍ବର ଦରକାର 5 ଜଣ। 5 ଜଣ ହେଲେ ହିଁ କ'ଣ କିଛିଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବା, ଜଣେ କ୍ୟାମେରା ଧରିପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କ୍ୟାମେରାକୁ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିକି ଆମେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓସ୍ ବନେଇବା ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗିବନି, ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବନି। ଜଣେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲି ଜଣେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତ ତେଣୁକରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚଲେଇବାକୁ ହେଲେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ତ ନିହାତି ଭାବେ, ମାନେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓସ୍ଟା ଯେତେ ସବୁ ମୁଭ୍ ହେଉଥିବ ସେଇଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ନର୍ମାଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟିପ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ ଆଉ ତା ଆଗରେ ତୁମେ ପକାଉନ ତ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗିବନି, ଏତେ ମାନେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍, ଯେମିତି ମୁଁ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏମିତି ମୋବାଇଲ୍ ଥୋଇ ଦେଉଛି, ଥୋଇ ଦେଇକି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଏତେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବି ଏଭଳିଆ ଆସୁଛି। ତ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଯେହେତୁ ନୂଆ କରୁଛେ, କେମିତି ଆମକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବେକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଏଇଟା। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମାନେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ଼୍ ଅଛ, ମାନେ କ'ଣ କିଛି କାମଧନ୍ଦା କରୁନ, ଆଉ ଯଦି ବି ମନେକର ମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଛ, ତ ସେ ଏଇଥିରେ ଲଗାଅ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିବି, ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେବି ଏଥିରେ, ମାନେ ସେଇଟା ଟିକେ ନାକୁ ମାନେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେବନି, ଏତେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ବି ହେବନି, ମାନେ ଏତେ ସଫଳ ଏଥିରେ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ତ ନିଜେ କହୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛି, ପୁଣି ଏଥିରେ ଟାଇମ୍ ଠିକ୍ରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବ। ତାର ଏମିତିରେ ବି ମୋର ତ ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା କେବଳ ରାତିରେ ହିଁ ହେଇଥିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ରାତିରେ ହିଁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମିଳେ। ତ ଦିନବେଳ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ନା, ତ ମାନେ ଦିନବେଳେ କ୍ଲାରିଟି ଭଲ ଆସିବ, ରାତିରେ ଏତେ କ୍ଲାରିଟି କ'ଣ ଭଲ ଆସିବନି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଆଉ ଭଲ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲି ଭାଇ, ଯେଉଁ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ନା ମାନେ କ'ଣ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ପୁରା ସିରିୟସଲି ପଢ଼ିଦେଲେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନୂଆ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ବି ଭାଇ କାହାର କମେଣ୍ଟକୁ ଦେହକୁ ନେବନି। ଦେହକୁ ନେବ, ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟକୁ ଦେହକୁ ନେଲେ ତୁମେ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ। ଚାଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ମାନେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଶୁଣିଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିପାରିବାନି। ତ ଷ୍ଟପ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବେଶୀ ଗପିଲେ ବେଶୀ ହେଇଯିବ। ବାସ୍ ଭାଇ ଏତିକି, ପୁଣି ଆଉ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗପିବା।